Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum semua. Alright, alhamdulillah kita dah sampai KLIA. Nak berangkat. Kita ramai juga orang. So, hari ini kita daripada JB tadi. So, kawan baik kita Nasir dah hantar sampai ke KLIA untuk kita buat umrah 12 hari 10 malam. Kita akan berangkat daripada KL straight sampai ke Madinah, insyaAllah. Alhamdulillah. So, tadi kita dah tag kita punya bag, stiker apa ni semua. So, Alhamdulillah, it's good. I mean, for me, I tak pergi DIY. Kita ikut dengan travel dengan my favourite crush Ustaz Don Daniel. Daripada dulu actually nak ikut dengan Ustaz Don Daniel. Tapi Alhamdulillah sekarang ada rezeki. So kita ikut dengan Ustaz Don Daniel lah. Sebab minat dengan cara dia sampaikan dia punya dakwah dia. Dia punya how he interact dengan jemaah is just wonderful. So bila pergi dia punya kursus umrah apa semua, oh memang best lah. So Alhamdulillah kalau Ustaz Don tengok, shout out to Ustaz Don. Terima kasih banyak-banyak dah buat a very good excellent service. And also kursus umrah memang best. Yeah. Kan? Kursus umrah best kan? Best, ya. Yeah. Walaupun kita kena drive up daripada JB, kita drive up pergi KL, but it was good lah. Kita belum sampai Saudi. Dia dah cakap good service. Good service lah. Maknanya daripada awal ni, daripada awal is good service already lah. Alhamdulillah. Means good. Mana no cock up, no nothing. Alhamdulillah. It's good. So sekarang, so kita nak pergi package is 12 days 10 nights. Correct? 12 days, 10 nights. And kita akan pergi Madinah dulu. On the first day kita sampai, kita akan terus pergi Badar. Yang you all pernah dengar tentang peperangan Badar. Kita akan pergi Badar dulu. After that baru nanti kita check in. So insyaAllah kita tengah tunggu untuk diorang buat taklimat. Now time check 2:35 AM in the morning. Kita punya flight is at 6:30 something like that. 6:30, 6:40. Tapi kita nak kena ada kat KLIA pukul 2 actually. Tapi tadi Alhamdulillah kita dah jalan-jalan apa ni semua. We see how lah. Banyak juga benda kat KLIA ni. First time. I think this is the check-in. First class, business class. InsyaAllah mudah-mudahan kita ada rezeki naik business class ni semua. Okay guys. Spray toilet dia kasih. One of the, I will recommend you some of my minyak wangi yang ada kat rumah. The first one is yang sedap untuk lelaki, perempuan pun boleh pakai. Is this one, Moschino. Memang dia punya bau dia memang sedap. Ni dia punya harga dia. The Toy Boy better than the White Man. This one based on my son. Tapi kalau nak lagi sedap ni, kira kalau pakai ni memang bau sabun. Yang sedap. Ni bukan I pakar dalam minyak wangi lah, but this is all based on what I pernah bau, what I have. Yang lain semua macam ini semua Signorina ke apa ni semua, I don't know. So kita try tengok mana yang kita tahu. Oh yes, this also nice. Tapi harapan, so it's always try to get the parfum rather than the toilet ke. Then kalau untuk perempuan is the red one. This one you boleh try yang ini ataupun yang ini. Good. So itu saja untuk kita punya review sikit-sikit lah untuk yang all this minyak wangi ni semua. Tak pandai lah, tapi kita just share mana kita tahu. So it's always go to first puffer ataupun parfum, then the puffer, the toilet, baru yang lastnya toilet. How is it so far? Alhamdulillah good. Can't wait to sit down. Pasal asyik jalan, pasal tadi berdiri. Very sleepy. House. Okay, kita dah penat ni nak rehat. Nampak tu ada lounge tu. Kita pergi je tengok whether boleh masuk ke tak boleh masuk. Macam bed tu boleh masuk tak boleh masuk. Tak boleh bed dosa. Kita tengok. Try dia sebelum masuk macam gini kan.
Dia kena baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Bismillah. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Sudah. Allah. Tengok nanti dia tak. Cuba. Thank you so much. Oh, No thank more Thank announcement. you. Alright, thanks. That way, alright. Thank you. Nampak tak? Baca doa dulu. Ni namanya seruling. Ya, betul. Guys, look at that. Alhamdulillah. Sana ada tempat lipat. Sana boleh lipat. Alhamdulillah. Aduh, kita tengok dia punya makan dia. Ada apa je? Dasi. Kita dah berdiri daripada pukul 2. Now is 4:50. 2 jam 50 minit kita berdiri. Dah penat sangat. InsyaAllah lah. Lagi 1 hour 10 minutes baru kita akan masuk. Sekarang kita santai-santai. Kita makan. Habis tu tidur. Okay, ada buah lagi. Oh, cheese platter. I want. This is the custard Danish. Jangan makan yang ini. Yang ini jangan makan. Sebab dia punya pain ocok. Pain ocok. Cereals. Yeah, okay. Shawarma. Oh, hash brown. Spring roll. Okay. Nice. Okay, kita tahu apa nak makan. Let's go. Ni yang tadi pain ocok kira sakit ataupun kena cok. Pain ocok. Cuba rasa. Bismillah. The puff dia ada keras sikit. So actually yang dia kena betulkan is bila dia bake ni benda kan, cik. It's the ni apa, shrimp is it? What do you call this? Dumpling. Fried dumpling. No, kat Hana tak suka sebab dia macam start dari G. Apa Gumpling. Just nice. Padahal ada sudu tau. Harga aku tak nak pakai. This is what I think. Ni hantu cheese. Can't wait to get on the flight. But I think so far for umrah ke ataupun trips ke apa, one of the hardest punya thing to do is to leave the kids. That's the hardest thing actually. Kita pun dah nak sampai Madinah already. I don't know kalau you guys boleh dengar ke tak, but kita dah nak sampai Madinah already. I think few more minutes then kita akan touchdown. So far I think I ada few times naik Saudi. I still love Saudi. Saudi punya airline dia ada. I can't wait to sampai kat Madinah. Ada banyak benda kita nak buat. Ni kalau kat Singapore, I think ada few orang message me untuk merukiahkan rumah lah, ada yang ada gangguan ke apa. So I'm sorry tak dapat duduk. Kita kena cuti
hentikan dulu the jin yang mengganggu tu. You try to rukiahkan diri sendiri ke apa gitu dulu. Biasa saya akan advise to rukiahkan diri, rukiahkan orang. Ada dan should be okay. Alright, so kita nak land. I see you guys nanti kat bawah. Alright, Alhamdulillah kita dah sampai Madinah punya airport. This the bus kat belakang sini. So kita akan daripada sini kita akan straight langsung ke Badar. Baru nanti daripada sana baru nanti kita akan check in kita punya hotel lah. Tapi insya-Allah mungkin inilah waktu terbaik sebab check in kan pukul 3. Sekarang baru pukul 12. So kita kena cepat-cepat sikit dah. So at least kita dah habis Badar kita mungkin dalam pukul 6, 5, 6. Just nice lah. Boleh, insyaAllah. Let's go.